morning, good afternoon, good evening, Maya Paaldo Cabalel. Nung ka rin kayo man partining yato manalbe, king television man ng social media, iniimbawal ang chismis, at ako po Sonia Soto. Kareng may labasan aldo, alulwala rin kaya katamong reporters, ikitala rin balitang king kapanwalan mi dapat tamong pisabihan, at mas dinanlino kapamilataning kaya katamong programa. Abayan dako din kaya katamong Talasuyo, Eliana Canilao, Jennifer Salenga at J.M. De Jesus. O reni ring mani mo ng balita kaya katamong Surian at Pisabian. Mialiwang kabiyayan, miapektuan King Albug, pauli da ring bagyong Egay at Falcon. Sektor ding food delivery riders, lakwas mituran King Aplit ning Albug. Benefit concert, pinampang na ning CLTV 36 Ling Up Foundation Incorporated, bang makasaup ka ring food delivery riders king Ciudad San Fernando at Brigada Eskwela 2023 Megumpisane. At in tamong apat na balitang pisabihan king episode tamong yening Aldo at Dening at Lucaretti mi kakaugnela. Bistat man mi labas na laring bagyong Egay at Falcon, maraguling meging epekto da Keti, lalo na king kabiyayan da ring Memalen. Dadalong lang yan ring mapilang Ortelano king Candaba, paulining pangasira ning karelang tanam mamiyal bugana. Dapat malapit na kayo po umani kaya mo yung milyari. Katang panahon pag hindi natin tambag yung waita, aliminaya harvesting pala yan. May pabalita El Nino. Pek po sige kaya po kaya medyo masakit yung tanong kanita. Pekwanan pong may kabili, may kipagsapalaran. No, na yung di natanging bagyo, inguran, limbog mo pong pali. Makanini mo naman ang sentimiento da rin kabalentamong Ortelano king San Luis at San Simon. Para makapag-umpisa kano pa si Bayo, kailangan da na namang mantun pipanutangan, bang kanita atin lang pamuhunan. Pakisabi damo rin teng Ortelano na sana din nanong saub ng Department of Agriculture o DA. Ikit tayo itang report, ne? Report men, Jen. Opo, ako po Miyabe kayo, kaya tang report ita. So, nano lang ang ding sektora talagang nung lawenta mo, penaka grabe ang epekto karela, Liana. Pero may apektuhan po talaga kanyang Ortelano rin farmers, lalo na po rin rice farmers. Anti mo po itang pintalamiking kandaban Atin po ka rin ni Kuyang Chris. So, July 30, anya po sanang mag-harvest ya king kayang pale. O nang bahay pa man ng July 30, dimdam ta na po, or aramdaman ta na yung epekto na po ning abagat, napesik na nga ng egay. Kaya di ba, kasunod na pong egay, Linbay Falcon. So ita po, naman ikwang may kapag-harvest, may manura ng masikan, kay ba italimbong napil. And according po kang Koyong Chris, minabot pong mahigit 150,000 ing melugi na kay pangasira ning kayang pale. At dakal na rin makanya, nakabil yan. Nung lawenta mo, ketiking mabilog a Pampanga, ating kayong data, nung pilan na rin Ortelanong affected, yung karelang pananam. Yan po ating kung ikwa, regional data yan po. According po kay Department of Agriculture, kasi right after na po nitang memanuran, meg-assess na la rin po bang kanita makaprepare da naman ka rin po rin ding sopat. Hektarya in danyos po keng pale. At syempre maragod yan pong impact ito, hindi na po rin magsasaka uling according po ka rin kasabi ko naman, uling equal po naman po yan kung banda ko sa news. Meron tang mo po kasi yan. Para po makapamili ng pale. Kanya mo po, imigyarikin, expected na po kasi uling El Nino, naramdaman na ela po makain mag-worry na ating data nga bang yung mag-permission in pananamda. Kutang kayo po, biglang unexpected, din lang po yung makanin kalamidad. Anyapin, ano na pong halos na nakita. Ito pong ginastos do, ay kwento na po nitang Ortelano nga kasabi ko, king na metong nga hektarya, 50,000 po kung ginastos na. Ganyan yung mamanurana po, banta mo, at inyang nang makanan, tita makabawi niya, may harvest niya po, kanya mo, miras na niya po talaga mitan. So, itang expected kang panakitan, alam mo milyari, itang bala mo yung sabi doon, may walang
may bala mo itang pigpagananda po bala mo kabon mo inagos na naman ning danong paulit ning po. Nan wala ring kareng interview yun naman kay NDA at other government agencies, nan wala mo rin karelang solusyon na aiisip at inoffer da karening mituran. Interview kay po yung kay DA, sinabi na neta kung seeds naman readily available na po kanoreta. At ready for distribution na naman niya pong akasabi lalo. At maliban po kanito, at ila rin po kan kasing insurance din naman ding farmers. Manikwala rin po ka rin, kaya pong ausandang BSA na ito pong Registry System for the Basic Sectors in agriculture. Pero ang pangkengkwento da po retang ordinano nga kasabi tamo, bistama na din na pong insurance, malatila mo po kano akapwa. So kailangan da po talaga mga financial assistance, maliban po ketang bibiyedang seedlings thinking Department of Agriculture. Pero maragul yung bagay ning milyari kasi wari bala mo tintamong shortage keng rice nya pinating rice importation magaganap ne. So yung sabihan maragul yan namang contributory factor ini keng supply na ning abias. Pero keng po amano na ning DA bala mo po aliya po makanita. Ala po kanong Epekto? Opo, alaya po kanong epekto kasi Keng supply na ning abias? opo, per Central Luzon kasi po may kapananamnaw po kano ring ordinano tamang may 300 metric tons, 300,000 metric tons of palay. So nung lawen may po itong volume loss, kareta pong may sirang pananam, bala mo kaya po 5% yan mo. 5%. And kung lawin may po ketang yearly naman na input, expected na pong aniyan din yung katamong ortelano. At subukan kayong 3.66 million metric tons. So, alay naman ng 1%. Oo, abanggit na kaya kayo na makanalo lang makapag-adapt kasi wari climate change. No? In other words, alina dapat masusurpresa. Buri ko sabihan, yung gobyerno, deng ortelano, reng other stakeholders, alila dapat masusurpresa ketang pamagbayo. Itang ausandang climate change adaptability. Neng kay gagamitan niya itang word resiliency, na dapat itang climate change adaptability, wari, sabi mo pinan din, in expectation El Nino ngeni, o ba't kabira-bira, dintang egay at falcon, at albug ing denasan da. Ating kang interview yung makanyan yan. Ma'am, malaguya pong kayan punto na kailangan tapang talagang pakapanigaralan kasi pinsabi pin po king climate change. Ngayon, ialiwa mo itang pati yung quality na po kasi ning output ng produkto talagang masisira pa uli na ning climate change ayan. So masanting po talaga na panigaralan tamo pa kung naning maging malagong gawan para ma-mitigate itang impact na nini. Kasi akakit ko, dapat may itong yakaretang solusyon. Kasi bala mo, palliatives na lamo retang aliwa. Basta at man sinabi dapin din taga-DA na man maraguling epekto, keng mismong supply na ning abias, yung epekto at yuya keng kabiyayan dareng ortelano. Nano naman ning in-offer na naman yung probinsya ning Pampanga, wari may kaita mo, megdeklara yung state of calamity ing gobernador Dennis Pineda. Nano mo yung akwada ngeni deng hortelanong mituran. Opo. Anya may visit niya po President Marcos Jr. King Pampanga. Kaya rin po karindetang cabinet secretaries na dimdam ko po na sinabi na ni Presidente na dapat butanan na namang financial assistance. Ngayon po yung DA at niya pong programa, kita pong ausantamong RCEF, magyan na pong financial assistance ka rin. Bala mo may pong assurance in DA na abutanan dala po. Actually, may niya pong list Presidente Marcos at ami pag-coordinate no po with the provincial government para makapamyan na pong cash assistance kareta pong affected. Yung cash assistance naman yan ang yang panay akong daramdaman ito. Ala namang marok ne.
obligasyon na naman talaga ng gobyerno ing mamiyayang cash assistance, dapat imburi kong damdaman sana, of course, itang kabang maintun kang immediate relief or datang ausandang mabilis ang solusyon. Kailangan natin muna mang long-term solution. Miyabi yung flood mitigation kareta nga manwa ng Presidente Marcos, Opo, ito po sabihan na ketang kareng flood control projects na long-term solution. Wow, dimdam ko itang may pagbala mo linto karetang ikit kong video, nakokorek na naman keng CLTV News. Representative Ana York Bondok, naaliwa naman kanuing Peki Bata na Presidente Marcos noon dating DPWH Secretary Babe Singson na tuna ata NLEX ngeni. Uli na nitang karelang bala mo plano manibat king ibat nagawan niyang water impounding area in Candaba. Kaya be kareng long-term solution in water impounding. Opo, metong yan pong akakita na talagang maragula ka sa upuan, kumbaga, kay Pamanalbog, ket king Pampanga. Kita po kasing Candaba swamp ay tasakop niya po ing Candaba, ing San Simon, Apalit, and San Luis, ang bukod pa kareta, data pang aluang kasiping tamong probinsya, Balen, ang king Bulacan, ang pong Nueva Ecija. O neng, bistaman po akakita mo na, kumbaga, akakit na malaguyang solusyonin syempre, king meto nga munikala, manyari na alang mituran. In other words, ating masakripisyo. Pero ing akakit ko, kitang argumento na kasing Congresswoman Ana York Bondok, syempre, yung kongresista na ning district, ning 4th District at sa sakupan no rin Tao Candaba, San Luis, Ampong Aliwa, Pambalen ka rin, nanoman mo rin maging sacrificial lambs, ting Ortilano ka rin. So, ating mo rin punto. Pero in relation kaya tang aman wan, baka itapin, kailangan niya pang pag-aralan Kening kaya katamong aliwa pang solusyon, ang po pang, of course, itang immediate. Makanano lang makapag-cope ng Ortelanong mituran considering inutang damo itang farm inputs kasi itang karelang gagamitan itang seedlings, although pinrovide no ata ng TA, atin lang utangan itang gagamitan ng fertilizer, pesticide, tao da pa pong magobre, etc. Open na naman po karetang innovation sa limbawa po retang pamangabit hybrid siblings, ang po itang mechanization. Inya mo pin po maging problema. Alala pong sapat aperang gastusan bang kanita po makasabela. In Department of Agriculture naman po, atin niya pong sasuggest, atin na po kanong awsan na integrated farming. Nung nuka rin, dem pong Ortelano, amo yutan dala pong emo po mag-focus kay pamananam pale. Nune, pwede lang naman po kanong manyeseng livestock, makanta po. Banta, nung halimbawa pong datang ing kalamidad, antimoy tamial buganla, atin na pa pong aliwang pwedeng pipagkuanan source of income. So, imburi na sabihan kanini, JM yan, yung istorya ngayon developing niya po. Imburi ko sabihan, dakal tamo dapat follow through. Kasi nga kakit kung metong, although ating mga immediate solution, kay ba't ating long-term solution, puros lang munikala, retang keraklan. Kay ba't mag-agree din various stakeholders, karetang lalto na solution, diba? Na long-term, anti mo yung water impounding. Pero, ingakakit ko talaga Kenny, dapat i-pursue in climate change adaptability na ning agricultural sector, mukim Pampanga kabilugan na ning Central Luzon. Kasi, bisakat ali, talagang ita mo, mag-supply tapa mo ring pamangan, kareng tao Metro Manila.